Прывітанне ўсім! З вами спадарыня Марыянна. Ну што ж, у верасні 25-го года адбываюцца і адбыліся розныя падзеі, пра якія захацелось мне запісаць таксама і сваю рэфлексію, і сваё меркаванне. Я хочу сказаць, нагадаць вам, калі вось я, напрыклад, кажу, што это была рэфлексія. Тады, калі я дзесьці паўдзельнічала, дзесьці была, штосьці пабачыла, і тады гэта ўжо моя рэфлексія. Я хочу сказаць, што я адчувала, як што было, і мои пачуцці, чаго я чакала, і потым, што, як гэта было. А калі маё меркаванне, то я ўжо кажу тое, што я думаю, маё асабістае меркаванне. І тады я магу казаць усё, што палічу патрэбным, можа, нават і востра, і так далее. Хочу сказаць, што зараз я хацела бы паабмеркаваць з вами і парефлексировать пра, конечно, пра вызваленне 11 верасня 25-го года і пра некаторых, скажем так, тых людзей, якія там удзельнічалі, былі, альбо вакол гэтай сітуацыі і гэтак далей. Значыць, перш за ўсё, я яшчэ хацела бы пачаць з таго, што я вельмі ўдзячная тым, хто глядзіць мае відэа. Напрыклад, папярэднія відэа, якія я выпусціла пра наш адпачынак у Паландзе у жніўні 25-го года. Вялікі дзякуй вам. Я так спадзяюся, што было цікава вам, і вы атрымалі тую ж асалоду, якую атрымалі мы ад гэтага адпачынку, ад мора, ад сонца і ад розных падзей. Таксама я ўдзячны і тым гледачам, які глядзяць мае іншыя відэа, не толькі пра Палангу. І не здзіўляйцеся, калі можна пабачыць, што, напрыклад, пад адным відэа занадта мала праглядаў, а пад іншымі раптам больш-менш ужо вялікая лічба, хаця ў цэлым гэта не вялікія лічбы праглядаў, але я вельмі задаволеная. І ведаеце, магу патлумачыць таму, чаму пад некаторымі відэа мала праглядаў. Там гучыць, напрыклад, музыка, і што ж мне рабіць, калі там гучыць, а музыка мае аўтарскія правы. І потым мне YouTube дасылае на пошту, што ваше тое відэо альбо заблікавана, альбо абмежаванае для паказу ў некаторых краінах. І потым указваюцца эти аўтарскія правы. Я, конечно, каб вы ведалі, падаю апеляцыі на кожнае такое відэа і кажу, што я ў камерческіх мэтах не выкарыстоўваю гэтыя відэа з такой музыкай, з аўтарскімі правамі. І, як там кажацца, добрасумленнае выкарыстанне гэтага відэа, я абяцаю. І калі гэтыя абладателі аўтарскіх праў не паскардзяцца і не адзавуць гэты паказ, то тады ўжо будзе снята гэтае абмежаванне. Але гэта адбываецца звычайна, людзі, хто ведае YouTube, праз 30 дзён. Праз 30 дзён пасля падачы маёй апеляцыі я атрымаю таксама на свой email паведамленне, што ўсё, праваабладатель не заявіў сваіх прав, альбо там штосьці незадаволенасці, і таму абмежаванне здымаецца. Але праз 30 дзён жыццё ходзіць так далёка наперад, што ўсе ўжо забываюць пра тое відэа, і так яно застаецца з малай колькасцю праглядаў. Што рабіць? Так адбываецца. Я не ганюся за лічбамі, і я ўжо не адзін раз казала, што наадварот, баюся, каб шмат праглядаў было, там тысячы, не дай бог десяткі тысяч, і я не хочу выходзіць на такія лічбы і прасторы. Я для тых, хто мяне ведае унутры краіны альбо за яе мяжой і
лічыць гэта цікавым паглядзець мае відэа, паслухаць мае асабістыя меркаванні альбо рэфлексіі. Вось так. Ну і зараз хочу, конечно, вернуцца вот да гэтай галоўнай падзеі, якая адбылася 11 верасня. Акрамя таго, як я сказала, што гэта быў дзень тэрарыстычнага акту ў Злучаных Штатах Амерыкі, мы ўсе ведаем, 9-11 это заўсёды узгадваецца, і тым больш у той момант у Нью-Йорку былі нашых два сыны. Они праз тыдзень літаральна у них былі квіткі ляцець назад дадому, вяртацца, і яны былі практычна каля той тэрыторыі праз некалькі дзён, правда. Да, зараз вот так узгадваю, яны адчувалі нават жар і пах дыму, жар. Ну, конечно, тэрыторыя была агароджаная паліцэйскімі, не маглі людзі падыходзіць блізка, але вось на вялікай адлегласці адчуваўся яшчэ цеплыня, жар і пах дыму. Вось таму я, конечно, для мяне таксама памятны гэты дзень, што там былі два сыны ў той момант. І, напрыклад, вось, калі вы ведаеце, два самалёта урэзаліся ў башню эти вежы-близнецы, але яшчэ адзін самалёт на Пентагон, а был чацвёрты самалёт, які ляцеў і упаў там ужо ў поле. І ён пралятаў на тым месцам і горадам, дзе менавіта знаходзіліся нашы сыны. І тэарэтычна, калі ён упаў далей за гэтым месцам, дзесьці ён мог упасть тэарэтычна і там, дзе знаходзіліся і нашы дзеці. Таму, конечно, падзеі, я ее назірала прям простым эфире. Но это асобная размова. А тут мы даведваемся, что сёлета, что раптам наш дамарослы дыктатар выпусціў 52 палізняволеных. Ну, з іх 14 было замежнікаў. Такім чынам заставалася наших беларускіх палітзняволеных 38 чалавек. Дарэчы, я слухала аднаго, абмяркоўвалі гэтую падзею расійскі вядучы какой-то, можа, з Украіны нават, расійскі, і з кім-то з нашых. Мне так не спадабалася, што гэты вядучы заўсёды казаў некалькі разоў, можа, вы чулі, палітзэкі, палітзэкі, палітзэкі. Ну, можна там один раз было сказаць, але я супраць такого выкарыстання такого слова. Таму што сама вот эта абрэвіатура «зэк» гучыць вельмі груба і непаважліва. А калі яшчэ казаць «палітзэкі», то это какая-то негативная имплементация такая, коннотация. Таму, калі ласка, попрошу таких расійскіх вядучых ніколі не казаць так. Ну, самое такое ветлівае – это палітзняволеныя. Нават палітвязні – это уже таксама как-то так гучыць неяк ужо не так ветліва. Ну і, конечно, ужо тут шмат абмяркоўвалася на ўсіх каналах з усімі, самімі гэтымі палітзняволенымі, што можна ли назваць гэта вызваленнем, альбо гэта дэпартаванне, альбо изгнание людей с краины. И тут я, конечно, хотела бы так само погодиться с теми, кто не зусім лічыць, что как бы это великая такая радость и только радость. Я хочу сказать, что я и сама с таких изгнанников с краины. И я хочу нагадать, что кто нас с моим мужем Олегом ведает, цудоўна, вы все ведаете, что мы так само апынуліся за мяжой таким же чынам. Я была
просто дэпартавана са шпіталя. Ну, я сама пагадзілася, але пагадзілася, каб паследаваць за маім мужам. А муж пагадзіўся быць изгнаным з краіны, калі толькі я да яго далучуся. І мне калі так сказалі, што альбо ён ніколі не будзе вызвалены, застанецца за кратамі, альбо вось на такіх умовах, што ён адразу прям з калоніі быў дастаўлены на мяжу з Літвой, а я прям са шпіталя была забраная на адной афіцыйнай машыне, і вялікая была радасць моя, што мне дазволілі, далі прыблізна 1 гадзіну, завезлі ў кватэру, дзе я смагла ўзяць некаторыя рэчы з адзення і яму, і сабе, таму што я знаходзілася ўжо 5 дзён у шпіталі, у меня была зроблена аперацыя на сэрцы, а я туды трапіла па хуткай, на хуткай дапамозе, прямо з паліклінікі. І уявіце, якое у меня было апрананне, і адзенне, і рэчы. Таму я вельмі папрасіла, дазвольце крыху ўзяць некаторыя рэчы. І яны дазволілі. І потым я была дастаўлена таксама на мяжу, дзе мы сустрэліся з маім мужам на мяжы з Літвой. Прямо ён з калоніі, а я тут у машыне, ён сеў у гэтую машыну афіцыйную. І далей мы пабачыліся і паехалі далей. Конечно, пачуцці розныя. Гэта, я бы сказала, это смешаныя пачуцці. Смешаныя пачуцці. Что называю смешанными пачуццямі, калі з гумором казаць, Эльдар Рязанов, мой любимый режиссер советско-российский, рассказал анекдот, что смешанные чувства, это калі ты бачишь, что твоя теща ляціць у пропасть на твоим новым автомобиле. Ты набыў новую машину, вельмі задоволены, вельмі радостный, а тещу ты ненавидишь, не любишь. И вось яна ляціць у пропасть, але на твоей любимой машине. Гэта смешанные пачуцці. И радость от того, что теща летит в пропасть, але гора от того, что и твоей машинке конец новой, якую ты вельмі любіў. Вось так само, калі з гумором казаць. Так, мы все задоволены, мы все были рады, я была рада, что муж вызвалены. И гэтыя люди вызвалены, але яны самі не чакалі, як яны кажуць, што яны будуць дэпартаваныя, і таксама і мы, вось на такіх умовах будуць вызвалены. І ведаеце, вось зараз все кажуць, што яны памілаваны ці не памілаваны, но мой муж быў памілаваны, у него есть офіцыйная спраўка з подпісью дыктатара, што ён ім памілаваны. Калі чалавек памілаваны, калі, напрыклад, дыктатар адчувае сябе упэўнена, ён адчувае сябе моцным, таким, то у яго мусіць быць, как это сказать, милосердность, так? И снисходительность, вот я згадала гэтае слово. Ён мусіць быць снисходителен. Ну что ж, я моцный, я ўсё могу, ты от меня залежишь, ты ничего не можешь, но я к тебе по-доброму отнесусь, я к тебе снисходительно. Я тебя милую, а далей ты живи. Ну, конечно, и выбирай. Живи, выбирай, где тебе жить и як тебе жить. Ці будешь ты далей змагацца супраць мяне, такого моцнага, такого упэўненага ў сябе. Ці будзе ў цябе далей жаданне? Вось ты ўжо раней змагаўся, ты за гэта трапіў за краты, і потом я тебя помиловал, окей, потому что я ведаю, что я моцный, я милосердный, я снисходительный, я ведаю, что ты добрый человек, в принципе. Ты не террорист, ты не экстремист, ты нормальный, интеллигентный, с высшей адукацией человек. Напэўна, ты посидел за кратами, шмат чаго подумал, и напэўна, ты зразумел, что пакуль што бескарысна супраць мяне змагацца,
Таму я буду ўжо такім законапаслухмяным грамадзянінам і буду жыць далей, штосьці рабіць, знайду працу. А я табе дам такую магчымасць, каб ты знайшоў дзесьці працу. Табе ж трэба на штосьці жыць, у цябе ёсць чальцы сям'і. Вось як паступаюць нармальныя дыктатары, які сапраўды моцныя, сапраўды у сябе упэўненыя. А што мы тут назіраем? Мы, конечно, назіраем, што насамрэч гэты дыктатар, ён у сябе не ўпэўнены, ён не ўпэўнены ў сваім асяроддзі, якое, напрыклад, я ўпэўнена, што яго проста ненавідзяць. Тыя людзі, якія яму нібыта верна служаць, пачынаюць яго прэс-сакратаркі. Па-першае, я ўпэўнена, што яны за яго вочы смяюцца над ім, здзекваюцца, абзываюць з рознымі словамі. Канешне, калі ніхто не чуе. Самымі надзейнымі людзьмі яны, канешне, над ім смяюцца, здзекваюцца і ўсё цудоўна разумеюць, што ён сабой уяўляе. Ён жа думае, што яны яго альбо любяць, альбо, можа, паважаюць, альбо баяцца і таму паважаюць. Але, ведаеце, калі любы кіраўнік ведае, што яго падначаленыя яго не любяць, альбо, можа, нават ненавідзяць, альбо нават насміхаюцца над ім, ён у іх не ўпэўнены, ён пачынае, конечно, баяцца сам і ён не ўпэўнены ў сябе. Ён пачынае тады это кампенсіраваць усё гэтай жорсткасцю, гвалтаваннем, гэтым пакараннямі і гэтак далей. Ён думае, што ніколі не дам высунуцца ні аднаму маленькаму расточку, які можа вырасці такое моцнае дрэва, якое сваей лісцем сябе смецёт яго, накрые яго, да? Гэта толькі слабыя дыктатары, часова, якія думаюць, што яны маюць поспех, такі часовы, павагу з боку такіх так званых прэзідэнтаў заакеанскіх краін, то, конечно, это просто уже смешно. И тому это, конечно, было бы смешно, калі б не было так дрэнна для людзей. Ён выдварае і выганяе гэтых людзей. Ён іх как бы мілуе альбо вызваляе на умовах. Ну, гэта, конечно, вельмі дрэнна. Яшчэ я ўпэўнена, чаму ён так робіць. Нават калі б ён мог бы і дазволіць ім вызваліць і застацца ў краіне, далей яны самі вырашаць будуць, з'язджаць ім альбо заставацца, то ён цудоўна разумее, што за гэты час, калі яны будуць час там, па-першае, яны могуць і аднавіць здароўе, крыху там пайдуць па дактарах, а галоўнае, яны могуць вырашыць свае рэчы па маёмасці, па ўсім розным, вырашыць пытанні са сваякамі наконт маёмасці. Так, там, они ж уладальнікі какой-то маёмасці, а тады яны возьмуць і перапішуць на кагось. То есть вырашыць розныя пытанні там, з машинамі, з кватэрамі і з рознай іншай маёмасцю. Вось гэта яму не дае пакоя. Ён і тут хоча пакараць усіх гэтых людзей, сумленных і, дарэчы, сваіх суайчыннікаў. Ён выдатна ведае, што яны не будуць мець гэтай магчымасці, і выдатна ведае, што яны любяць краіну Беларусь. І гэта іх раніць яшчэ больш, калі яны вымушаны пакінуць сваю любімую краіну. І
ён это цудоўна ведае, што наносіць, знаете, вот как злачынца, які взяў нож і вот так крамсае сваю жертву, яна ўжо мёртвая, яна ўжо никакущая, яна ўжо нічога не адчувае, не сопротивляецца, а ён 40 ножевых ранений, 38 там, колькі ён все наносіць і наносіць, каб яшчэ нанесці гэтыя раны. І, конечно, такой дыктатар, гэты бедны дыктатар, ён насамрэч не моцны і не багаты, ён просто такой, ему можно как биологичной мовой сказать, диктатор-злочинца звичайный. Там бабочка, капустница, такая-то, такая-то, семейство такого-то, да, класса такого-то. Вот диктатор, злочинца обыкновенный. Вот это так можно назвать. І таму я вельмі разумею гэтых людзей, я бачыла па іх тварах, я была там на сустрэчы з імі, калі не вызваліліся. І зараз крыху распавяду пра ось там, дзе я была, то бок это моя рэфлексія. Калі мы даведаліся з мужам пра тое, што выпусцілі, і іх ужо вязуць на мяжу з Літвой, яны ўжо практычна стаяць на мяжы, мы даведаліся вот з гэтага момента. Таксама мы ад інсайдерскай інфармацыі ўжо ведалі, што, ну вот наколькі мы ведалі, што 2 чалавекі, гэта Мікалай Статкевіч і яшчэ адзін паплечнік, яны нібыта не пагаджаюцца перасякаць мяжу з Літвой, і мы яшчэ не ведалі, што на нейтральнае, але яны проста, што яны нібыта выламалі дзвер і выскачылі з аўтобуса. Это ўсё, што мы ведалі. Потым муж адразу панёсся туды, на тое месца, дзе мы іх сустракалі. А я крыху пазней падышла, таму што ён паехаў на ровары, каб хутчэй. Я пакуль сабралася і пакуль дайшла, то ўжо, калі прыйшла, было вядома, што іх-то ўжо вязуць, а вось, аказваецца, толькі адзін Мікалай Статкевіч застаўся там, дзесьці, на нейтральнай паласе. Потым, конечно, мы все пабачылі ўжо і відэа, і здымкі эти, гэтыя, где он сидзіць, мяне вельмі ўразіла гэты здымак, калі он такі сутулы, схуднеўшы, конечно, постарэўшы, мы все его памятаем і уяўляем сабе вось тым афіцэрам, тым змагаром, тым палітычным лідарам, таким моцным, таким прывабным мужчынай. І я разумею Марину Адамович, якая вельмі любіць, що такі мужчины, я таксама таких люблю, мужных мужчин, не сопляжуев, какие слезами и соплями обливаются, а мужных мужчин я люблю. Ось, ну а зараз, конечно, мы мусім сабе уявіць, што это ўжо зусім іншы чалавек. Па духу не, но фізічна, па знешнасці. Калі я пабачыла, конечно, у меня прям слёзы паліліся. Вось, але калі я туды прыйшла, я, конечно, здымала, глядзіце маё відэа. Я лічу маё відэа лепшае відэа пра гэтую сустрэчу вось гэтай партыі палітзняволеных, сустрэчы этих палітзняволеных. Таму што маё відэа немагчыма параўнаць з усімі, з любымі афіцыйнымі рэпартажамі журналістаў, якія здымалі чыста афіцыйна, чыста фармальна, чисто вось фотоздымки, лишь бы выхватить какие-то, конечно, яны добрые здымки, там обдымаются, там целуются, там, я не ведаю, я відэа так себе, вось, их задача была хутчэй это все поздымать и быстрее рынуться и зрабіць и отчитаться, как это сказать, отсправаздачиться, так? Ось. Я же здымаю сердцем и душой. Я здымаю сама свої відео так, як лічу патрэбным. І
і хожу, проникаю, здымаю, подсматриваю, подглядываю, подслуховую у добрым сэнсе. І гэта відэа таксама так атрымалася на вот эти ахоўнікі там. Я ж не ведала, што нельга там на дарогу становіцца, я паздымалася, спытала дазволу, можна я паздымаю? Он говорит, только меня не здымайте. Я говорю, добра. Ось я і амбасаду отсняла, і так сказала, і так. Ось, ну а потым яны пришли. Ну, мне, конечно, не подобается, сразу не сподобалося, что все вот это вот их туды одразу прям завезли, прям туды за браму, внутрь, все прям сховали их, что-то такое. Но я думала, их вот подвезут сюды, и они вот здесь выйдут с этих машин. И тут все их повитают, все будет открыто. Мне так само не сподобалося, что зноў я подхожу, мне кажут, что вот два человека. Вот это так званая былая такая так званая, ну я не хочу сказать это слово лидер, потому что я и ніколі не лічила лидеркой, нават былая. Ну былая вот это вот от этого всего. Вот. И ей на этот вот головный дараться. Вот всюду лезут наперед. Я лічу, што любые люди, якія крыху больш-менш афіцыйныя, такія беларускія зараз актыўныя людзі, маглі таксама быць і маглі таксама іх сустракаць і прадстаўляць. Я супраць таго, пасля з 10 жніўня 25 году мы мусім мець іншых. Калі зараз справа ідзе аб прадстаўніку беларусаў замежжа, альбо беларусаў у выгнанні, можам так назваць, альбо БЗшнікі, альбо БВшнікі, мы все, беларусы у выгнанні, ну, альбо беларусы замежжа. Калі мы зараз можам мець якого-то прадстаўніка, з кім будуць заходнія краіны і іншыя какие-то люди мець стасункі і штосьці вырашаць, то гэты прадстаўнік, такім прадстаўніком можа быць любы чалавек, якому беларусы могуць даверыць. І я ведаю, што шмат беларусаў не давераюць гэтаму так званаму былому этому такому междусобойчику людзей, такому абмежаванай колькасці, якія, ну правильно сказал Сергей Бульба, у якіх про Беларусь не ідзе размовы. Про Беларусь это не про Беларусь. Это люди, это раптоўны чалавек, раптоўныя людзі. Зараз яшчэ адзін там выскочыў з-за кратаў. І яны вось працягваюць вось туды вот все наперед. Больш таго, яны любяць вот эти вот лезут. И еще тут парочку знайшлося. Все лишь бы сфотографоваться. Вот лезут наперед, одразу со всеми политнеголенными. И так, и сяк, и чтобы выложить в соцсетках. Вот. Ну, это не пригоже. Як там эти все диктаторы и все эти Трампы використовують всякие вот такие, да, фотографуються, альбо щось цікавості використовуються, так і тут. Тут не про сутність, а про ось это все. И вот я подхожу, они полезли уже. Ой, они там. Мне это вообще, для меня, они там, не там. Где политневоленные? Ну, кольки-то их там, что с ними там, повитали. Ой, ну, знову йде таке розділення. Ну, а чому тут люди, які зібралися, журналісти, чому потім це все мусить бути? Чому не відкрито це все? Чому їм завжди нечто скажуть? Ось там, то я кажите, то не кажите. Тому ось це виникає якийсь недовір. Да і об'єктивно кажучи, я хочу вам сказати, сябри і люди, однодумцы, не однодумцы, внутри країни, не внутри країни, ми мусимо розуміти, що усі, хто вийшли за кратаў, гэта не тыя людзі, якія былі і калі туди трапілі. У іх
нават калі яны засталіся такімі же антирэжымнымі, антидыктатарскімі такімі аднадумцамі, усё роўна у іх адбываецца пераацэнка каштоўнасцяў. У іх шмат часу было падумаць пра столькі рэчаў, у тым ліку і пра нас, пра ўсіх беларусаў, якія засталіся на волі, пра беларусаў, якія ўнутры краіны. Але мы ніколі не даведаемся, они ніколі это не вербалізіруюць і не скажуць, што яны зараз, цяпер, калі выйшлі, што яны насамрэч думаюць вот пра нас усіх беларусаў, якія не былі там за кратамі. Вось. І што яны думаюць цяпер пра барацьбу, пра тое, ці варта было ім вось так змагацца і ахвяраваць сабой, калі усе мы, астатнія, жывём тут і сябе тут резвимся, как это резвимся, все не могу запомнить гэтае слово по-беларуску, і жывем, адпачываем. Я таксама і на сябе заўсёды перажываю, а ўсе яны не могуць гэтага рабіць. І это натуральна, што яны перадумваюць шмат і выходзяць іншымі людзьмі. Таксама вельмі важная рэч. Я не выключаю. Вот зараз вельмі важнае, скажу, каб нікого не пакрыўдзіць, але гэта рэчаіснасць, Мы ўсе, я, напрыклад, напэўна, была недрэнным следчым. Ніколі не веру таму, што кажуць адразу вось так, вот кажуць, я, окей, это так. Я заўсёды пачынаю сумнявацца, падвяргаць усё сумненню, аналізу, ці верыць, ці не, узвешваць усё, так сказаць, параўноўваць, аналізаваць. І ведаючы гэты каварны рэжым і гэтага подлага дыктатара, я не выключаю такой версіі, што хтосьці з тых, хто выходзіць з-за кратаў, у любой партыі, партыі, я маю на ўвазе групе, калі былі тыя вызвалены 21 чэрвеня, зараз 11 верасня і раней, я не выключаю, што гэтыя людзі ўсё ж такі, перадумаў усё, ацаніў каштоўнасці, што яны не былі перавербаваныя альбо завербаваныя рэжымам і выйшлі ўжо з іншымі мэтамі, заданнямі, поглядамі і так далей. За якісь, может, там, тым, чтоб сваякам дома, за маёмасць, вось то, што я казала раней. Мы гэта не ведаем. Яшчэ раз скажу, нікога зараз не маю на ўвазе, нічога не ведаю. Я кажу толькі, не выключаю, што яны ўжо выйшлі, як мінімум, нешчырыя, ніколі не скажуць насамрэч тое, што яны думаюць, адчуваць, і гэта натуральна для кожнага чалавека. І на гэта не маюць цалкам права такімі быць. А яшчэ не могуць ужо і быць вачыма і ушамі рэжыму, якія зусім так, знаете, ведаеце, вось легенды з легендамі натуральна апынуліся у нашым беларускім замежжы, у нашых там структурах і гэтак далей. Таму што я упэўнена, што ўсе гэтыя структуры, якія вось да 9 жніўня яшчэ лічыліся такімі структуркамі
вось чаму я заўсёды казала мутнымі, яны ўсе пранізаны агентамі рэжыму. Ну, я прозвішча ніколі не буду. У меня ёсць свае меркаванні. Паімённа, пафамільна. Але я ніколі так вось адкрыта не скажу. Я просто бачу, як паводзяць, што кажуць, што робяць і што ў выніку адбываецца. Вось, напрыклад, адзін палізняволены, які быў выпушчаны вось раней, так, мог выйсці з такім заданнем. А чамусьці яму далі шмат гадоў і раптам его выпусцілі. І ён кажа: ой, ну как же там семья, дети без таты, хай уже воссоединится семья. Вы верите хоть на грош, хоть на йоту, што дыктатар, які не мае эмпатыі ні да кога, акрамя сябе і свайго любімага аднаго чалавечка, так? Ні да кога ён больш не мае эмпатыі. Раптам выпусціў свайго врага из-за эмпатыі. Ну, мы можем такое поверить? Я не веру. І таму я думаю, а чаму тады ён выпусціў? А можа, ён выпусціў з такой, выкарыстаючы эти мутныя структуркі, праб'еш мне дарогу да Трампа, каб зняць эти санкцыі. Я гэта подумала праз дзень, калі был вызволены, я послухала ўсё, так это ўсё продумала і думаю, паглядзім. А потым якія ж інтэрв'ю праслухала некаторыя. Ну і што мы зараз? Што жыццё паказвае? Што паказвае жыццё? Сам чалавек гойцае па свету, на якія грошы, за чей лік, а па-другое, што з Трампам адбываецца? Да, пасля таго, как яшчэ адзін мутны чалавечак, это прозвішча появилось, якого ніколі не чула, вакол этой так званай жанчыны. Нелегітымная жанчына, я буду ее называть. А раптам, акрамя того дарацы хітрага, тут апынуўся яшчэ такая фамілія, прозвішча на букву К. Ну вось, і што? І як толькі яны там пакруціліся у сталіцы Злучаных Штатаў, так ужо што мы бачым: залатыя запанкі, лепшы кіраўнік, малайчына, всё, лепш мы проста кіраўніка не бачылі. А вы такую вось логічную цепочечку не бачыце такую? Угу. А што ж ці так это вдруг так прям так що так хутка развіваецца? І тут же сняли санкцыі. І я думаю, што вось гэтую партію людзей палізняволеных, яны былі праданыя за Белавія, но наперадзе калійка. Вот кого ён будзе прадаваць за калійку? Паглядзім. Час пакажа, жыццё пакажа. І жыццё паказвае, хто прав. Ведаеце, а шмат умуту, таким хадзіць павай такой, і сабе таких вот загадачных таких вот людзей, які маюць паўсюль першае права туды пайсці, сюды пайсці, сустрэцца з палізняволенымі першымі. На гэта шмат ума не трэба, а такімі мог бы быць любы з нас. Хто сумленны чалавек, і хто актыўны, і хто займае сапраўдную палітычную пазіцыю, і хто надзейны чалавек. А я адну бачу только: усе вось гэтыя нелегітымная жанчына, ейны муж, яе атачэнне, яны, як правильно сказал Сергей Бульба, нешчырыя. Вось я так мягко і деликатно скажу: яны нешчырыя. По іх бачна, по іх тварах, по іх выказваннях. Они заўсёды, вот я зараз скажу шчыра. І я не тусуюсь, не боюсь, не кручу этими вачыма, не головами. И так думаю, и не тараторю, так, что-нибудь такое не говорю, чтобы так быстрее, каб яны не заўважылі, что я не шчыра кажу гэта. Насамрэч я так не думаю, і гэтак далей, альбо выконваю чье-то задание.
Я кажу шчыра. І па мне гэта бачна, і па інтанацыі, і па ўсяму. Гэтыя людзі нешчырыя. Ну як можна ім давяраць? Ну як можна іх лічыць прадстаўнікамі? Ну, але я яшчэ раз паўтараю, беларусы такія памяркоўныя, што не хочуць яны перамен. Яны заўсёды такі даверлівыя, альбо было ціха. Калі спрэчкі, калі мусіць быць какая-то палітычная барацьба, нават у нас, да, плявузгаць на этого дыктатара дамарослага, шмат уму не трэба. Сидите и заўсёды его клеймить позором. Он уже исклеймённый, он уже прозрыстый. Это мы мутные, а ён прозрыстый, як просто самый чистейший хрусталь, альбо шкло. Он со шкло, ось таки прозрыстое шкло. Ён. И яшчэ камусьці штосьці даказваюць, кому нам, что ли, альбо им. Яны заўсёды. Они над нами смеются уже. І вось ён такі, і он такі, і он сякі, і он зрабіў то, а ён сказал то, меў на увазе то. Вы лепш на люстэрку возьмите, люстэрку, і на дыяспору поглядзіце, вось гэтая люстэрка, і давайте мы прааналізуем адзін аднаго. Не, беларусы не хочуць, там так легче жыць за мяжой. Не хочуць ведаць, не хочуць, тому што не вераць і вераць, такі даверлівыя. Ну, вось мы і маем тое, што маем. А аказваць дапамогу таксама мутныя структуркі, на них свет клінам не сходзіцца. Шмат арганізацый, і это беларусы малайцы, вось такія ініцыятывы. Это акрамя, не дзякуючы гэтай нелегітымнай жанчыне з ейным атачэннем, а акрамя яе. Ну, я побачила там, вяртаючыся да этой, што калі яны выйшлі урэшце рэшт, я была вельмі рада іх пабачыць, паздымаць. Ну, конечно, з маім зрокам я нікога не пазнавала. Нават калі мой муж кагосьці вітаў, я рынулася, пачула голас, і туды рынулася. Я говорю, а кого ты павітаў? А чалавек уже адходзіў. Он кажа, это же Зміцер Дашкевич. Зміцер, я ж его хотела обнять. И я говорю, Зміцер, он, у меня же на видео бачно. И я его обняла, але так гляжу, я его не познаю амаль. И они так змянились, так змянились. А тых, кого я ведала, я мало кого ведала. До речі, тих, кого я ведала, не приехали туди, не вийшли. Їх не було, кроме Дмитра Дашкевича, кого я ведала. Все, ни Максима Винярского, ни Миколы Статкевича, остальных я и не ведала, остатних. Тому я просто здымала, и все, думаю, попадать в моє відео для історії. Може, коли-небудь побачите это відео. Ось. Так что это было так все, але я бачила по их тварах, что яны растерянные. Я их вельмі разумею, я так само такая была. Я не ведала, что думать. Я не хотела покидать краину, и коли мы трапили, и нас витали, у меня было вот эти почуття, и рада, что муж вызволенный, але все там покинули, все бросили, все. И на сталости годов этих все помоложе. У них же все життя напереди, а у нас-то уже все життя уже позади, ось там. И что нам робить? И зараз як жить? И у меня такие думки приходят, а где мы будем помирать? И где мы будем похованы? И коли маладыя яшчэ пра гэта не думаюць, то мы думаем, мы апынуліся тут за мяжой. І няма ніякай перспектывы пакуль што. А зараз вот кожны чалавек, кожны палізняволены, які выходзіць, ён таксама, хоць і малады, хоць і больш сталы, ён думае, так як жыць? На што жыць? Як паправіць здароўе? А як там? А сваякі? Ну вось адна кажа, што пакуль яна сидела, у неё маці памерла.
Я там просто, калі здымала, яшчэ каля амбасады я ее подхватила. Меня прям дух захватило за кадром там. Просто не могу. Я адразу таксама узгадываю Казуліна, Александра Казуліна, калі ягоная жонка Ірына памерла. І гэты вось такі дыктатар, упэўнены ў сябе, да? Упэўнены, такі моцны, такі всемогущий. У него только хватило вот этого уму взять. Уже мы же все ведали, что она помирает. Было бачно от онкологии. И ён цудоўна ведаў. И нават не выпустил Александра Казуліна, не дал им ни повидаться, ни развитаться. Таки выпустил на похование. Но это настолько жесточайше так все. И вы зараз вот эта вот молодая жанчына кажа, что вось бачите, померла маці. А яшчэ подласць у чым? Вось диктатора, да? Но калі ты такі упэўнены, чого ж ты выпускаешь и милуешь людей, калі им праз месяц, 2-3 уже выходить было? Ну, потому что, по-перше, некоторых из них бы и не выпустили праз месяц, 2-3, а нашли бы порушение и по 411 бы покинули, но некоторых все ровно пришлось бы выпустить. А раптом ось у нее мать померла, и она сможет ось выйти и наведать могилу матери, поплакать там. Ну что, нават и на гэта не здольны гэты диктатор. И тогда вот снова пораўнайте. А ось гэтага, этого попрыгунчика, поскакунчика, ён выпустил, якому дали 18 год. А ён праз 5 гадоў выскочил. Чего? А что? Ну, я ж гляжу, кажа, жонка ходя плача, мол, дети без таты, хоть семья там соединится. Но это не параўнальныя рэчы. И тому ўсё пытанні ўзнікаюць. А наконт самого диктатора все ясно. Ён празрысты, нечего на яго плявускаць. Лепш трэба тут задумываться, что и як. И штосьці менять, и штосьці, как быть смелее, быть такими. Ну, я лічу сваёй задачай, як ужо сталой жанчыны пенсионного возрасту, я не могу уже скакать, прыгать и как так сказать, змагаться там кудысьці лезть. Я навязываться ввогуле не люблю. Если я нават ніколі не хожу без запрашэння. Зараз тут у жыцці, у таким просто, калі мяне запросяць на какую-то імпрэзу, там, презентацию книги, ну, любую лекцию, я з задавальненнем іду і лічу гэта гонарам быць запрошанай і калі магу, вось, калі так дазваляе здароўе і час, я, конечно, іду. А вось так самой кудысьці лезьте на экраны, на эти там дзесьці кудысьці какие-то организации. Я лічу, что не. Уже это не моего поля ягоды. Ось. Але моя задача, я бачу, казаць, вербалізировать и казаць правду. Конечно, я разумею, что это шмат кому не падабаецца. И лічу, что я дрэнная. Але вот глядите, все, что я казала, и коли поднять мои, вот, взять, открыть плейлист, рефлексии, альбо меркование, переслухать их, и все, что я казала, и с приходом Трампа, и с приходом с этим, ну все так отбывается. Практично все так отбывается. Покуль жыццё показывает, что мы маем то, что маем, то, что режим, этот диктатор, узмацніўся, як ніколі. І з прыходам Трампа глядзіце, што робіцца ў свеце, і як гэтыя дыктатуры узмацніліся. Ну, все. Пакуль, конечно, вельмі дрэнна. Усё і для Украіны, і з вайной.
Пакуль я не бачу, каб нават і блогеры эти сказали, что вот самое главное спынение войны – это устранение первопричины. Ну а что является, альбо кто является первопричиной, пакуль ніхто не кажа. Кажуть, про что угодно, только не про устранение первопричины. Ну, и покуль это не дойдзе ни до Европы, ни до кого. Нават про самых прогрессивных блогеров. Покуль яны не будут это вербализировать и казать открыто, ничего не будет. Будет далее ковырять. Эту рану будет Россия ковырять Украину. Ну, а покуль так будет, то и наша диктатура, то и эти захи, это все, они николи не хотят, ну им так легче жить. Разумеется, они не хотят, что он какую-то порцию выпустить, а новых, это просто конвейер, это просто валюта, и он это робит давно и регулярно. Але ранее он хаваўся, как бы так это все это было, мы на уровне инсинуации это все казали, а зараз это все открыто, легально, чуть ли не законно уже. Ось. Ну и мне, конечно, вельми шкода всех этих людей полезняволеных, что и свояков ихних шкода, порушены житті, порушены семьи, нават и семьи уже порушаются. Жонки покидают мужей, разводы уже есть, да и просто в разлуке. И тому я хочу и сказать, что разумею вельми вот этот учинок Миколы Статкевича, які адмовіўся покидать краину и просто-напросто ахвяровал собой. Ничего не думал, что народ поднимется, и не треба его поравновывать с Навальным. Ось Навальный реально думал, что коли он вернется там, и коли его с ним что-то его арестуют, тогда народ России поднимется. Но Миколай Статкевич же умный человек. И он же все разумеет, что никакие белорусы внутри краины не поднялись бы, нават коли, пробачьте, але коли он изникне, альбо загине не только он, любые, и тот же Нобелевский лауреат, и іншие такие великие змагары, коли яны помрут за кратами, ну мы не сдвинемся никуда. Ни внутри краины, ни снаружи. Мы будем обмерковывать, мы будем казать, мы будем горевать, мы будем сетовать, мы будем ставить зенички, мы будем их узгадывать, мы соберемся, мы покричим, мы поговорим, разойдемся и ничего не зробим, не зменим. Ну, вот такие мы. И Миколай Статкевич все это зразумеў. Ён ахвяраваў собой тому, что якраз у адрозненне ад гэтых мутных структурак и гэтых нелегітымных жанчын і сваім атачэннем, ён пра Беларусь. Вось тыя толькі пра грошы і пра самаіснаванне і ўсё. А гэты чалавек менавіта вот ён пра Беларусь, пра краіну, якую ён любіць, пра жонку, якую ён сапраўды любіць. А не так, что ён. Тут некаторыя, видите ли, почали называть свою жонку по имя и имя по батьку. Ну это просто, я так смеюсь, думаю, плююсь, ну коли вот этот человек каже, там, Мария Петровна, наприклад, імя по батьку, свою жонку називає. Ну это так антинатурально. А чому? А тому, що не полюбив тільки тоді, коли побачив, що яна уже щось
замест яго тут статус мела, і столькі павандравалася, сталькімі пасустракалася і пафотаграфавалася, а ён адстаў ад яе. Ён проста ёй зайздросціць. Ён не любіць яе, ён зайздросціць ёй. Калі б ён любіў жонку і дзяцей, ён бы не скокаў па свету. А ён бы паслухаў дыктатар, слова дыктатара, які выпусціў яго, таму што дзеці без таты. Ты 5 гадоў дзяцей не бачыў. Не ведаеш, як яны раслі, як яны вучацца, што там. І што ты зараз? Зноў іх не бачыш. Яны абодва кажуць, а мы ніколі не жылі разам. Ён па Расіі скакаў, па сваім падвалам, па Крымам ездзіў. І мы уяўляем, які вобраз жыцця ён вёў. А ён кажа, а яна жыла ў какой-то там шматтысячнай доларавай кватэры. Што ёй там не падабалася? Яна кажа, я заўсёды адна жыла. Вось так і не жылі. Вось такая любоў. Такая сямейка. І вось, а дзеці, з дзіцямі яна там кавырялася. А ён жа, яму пофігу дзеці. І ўсё. І зараз што мы бачым? Калі б сапраўды любіў жонку, калі б сапраўды любіў дзяцей, яны б зараз былі неразлучныя, праводзілі б час разам. Ён бы взяўся за гэтых дзяцей, развіваць іх, дапамагаць ім. І гэтак далей. Што ты скокаеш, што ты ўжо. Яна працягвае. І зараз таксама паасобку. І ведаеце, я ж кажу, не ад себя цяну. Я кажу, як той следчы, вось, што бачу, што лічу патрэбным, што бачу па паводзінах, па падзеях, які адбываюцца, то і кажу. І калі вяртацца да Міколы Статкевіча, я сёння была такая злая. Сёння з раніцы, мне там YouTube парэкамендаваў шортс, дзе гэты паскакун мае, то есть смее яшчэ выказвацца наконт Міколы Статкевіча. Кажа, я, говорит, зол і недоволен. Па-перше, па-расійску кажа, а Мікола Статкевіч па-беларуску размаўляе. Я зол и я недоволен тем, как поступил Статкевич. Я вообще тут ругалась нецензурными словами. Добро, что я была такая. А я могу это. И я не ханжа, не скрываю. Да, такая. Я такая. Яла Пугачева. Мы с ней обны 5 дзён. 5 дзён у нас разница. На 15 красавіка, я 20 красавіка, я апошні дзень оўна. И мы с ёй вельмі, я ее приветствую, потому что она такая так само. И за словом в карман не полезет, и у тым ліку, и за нецензурным. И ничего в этом дрэнна няма. Я не буду гэта рабіць вот так на камеру, але калі я одна дома, я его тут кастерила. Ну, ах ты кто такі, чтоб такі так сказать? Ён нам патрэбны тут. Кому табе патрэбны тут змагацца з рэжымам? Ідзі змагайся. Навошта табе 70-гадовы чалавек, сталы, ўжо весь больны. Калі б нават уявіць, што ён ось тут, яму трэба было б лячыцца, да рэабілітавацца, і ўжо не ведаю, якім бы лідарам, ён мог бы, конечно, сімвалем такім быць, ось. Але змагацца, да ты мусіш. Паскакун ты гэтакі. Блин, не могу. Как так можно? А яшчэ один товарищ сказал так, наш суайчыннік. Я б, говорит, на такую выходку, как Статкевич, не здольны. Ён назваў гэта выходкой. Я просто ў шоке. Гэта выходка? Тое, як поступіў Мікола Статкевич. Гэта он незадоволены, а другі незадоволены, так? Правда, іншыя людзі кажуць, што это подвиг. Я называю гэта, не подвиг, а таким
такі годны учынак, благародны учынак. Чалавек вырашыў ахвяраваць сабой, можа нават і сваім жыццём. Але не падпарадкавацца дыктатару. І вось малайчына, што ён не пакінуць краіну. І яшчэ ён зразумеў, што можа ніколі не пабачыць тады жонкай. Ну, карацей, это нам немагчыма до конца зразумець, але і асуждаць, альбо штосьці негатыўна выказвацца. А вось я б так ніколі не паступіў. Ну так ты. І ёсць ты. А гэта вось Мікалай Статкевіч. Я, дарэчы, вось не адразу Мікалая Статкевіч, яшчэ тады, давно-давно, как бы до конца разумела, яшчэ до арыштаў. Я яшчэ ввогуле хочу сказаць, ведаеце, вось калі вот эта вот нелегітымная жанчына тут выйшла аднойчы, я там пачула, кажа: ой, нам, напэўна, следовало вот это все пройти, этот путь, эти вот там, эти все вот гвалты, эти вот покуты, типа, каб навучиться, говорит, любить нашу краину и навучиться или там побачить, что мы можем допомагать один одному. Я думаю, ты только с 20-го года, почала понимать, что такое твоя краина, Беларусь, и почала ее любить. А потом яна почала спрабаваць казаць на беларускай мове толькі, скончыўшы філалагічны факультэт. І яна толькі у неё адчыніліся вочы. Нам надо такая прадстаўніца, якая толькі, дык що ж не пасля 20-го году адчыніла для сябе, адкрыла для сябе краіну Беларусь. А можа году 22-м толькі, можа калі вайна пачалася. То есть толькі 3 гады яна разумее, оказывается, что есть такая краіна Беларусь, якую мы должны любить, и мы любим, есть и мова, оказывается. А тут ввогуле скакаў па Расіі, і зараз нават ему это Беларусь, и ніколі он по-беларуску, и все беларускае ему это вось. И это они только после 20-х. И вообще, откуда он взялся в 20-м? Нават со своими видео. Это еще чей проект? Уже Пазняк мае рацию, калі кажа, это российский проект. Что он пачаў, меў камерамена, меў микроавтобусы, и так это вольно разъезжал по всей Украине, здымаў свои видео, якія выстрелили. А откуда он взялся? Где он был, таки белорус хренов? Дык вось. А Микола Статкевич еще змагаўся. Да и я, так сказать, не сціпла, без всякой сціплости скажу. Калі яна ў 20-м годзе таки вообще пачала штосьці там разуметь, рот открывать, то на момент 20-го года мы уже, сумленные белорусы, 26 годов любили Беларусь уже, змагаліся за яе. 99% размаўлялі на беларускай мове, уже ахвяравалі сабой, уже сидели, были арыштаваныя, и всякие адміністрацыі. 4 зніклых у нас маюцца. Ось ёсць людзі, якія зніклі, ахвяравалі сабой. А яны тут будуць зараз еще штосьці казаць, еще на Статкевіча, он задаволены, он злы на яго. Называть его. Ён нам тут патрэбны. Бессаромный человек. Не дай, не приведи лёс. Товарищи суайчыннікі, товарищи спадары суайчыннікі. Не доведи лёс такого человека ў палітыку пропустить. Калі гэтая жонка, просто, такая, ограниченная. Хай Захад, калі Захад і Европа нічога не бачаць, не разумеюць, і іх задавальняе такая ось такое ўсё. І калі вось беларусаў замежжа, беларусаў выгнанні, нас, БВшнікаў, таксама шмат каго задавальняе. Ладно, але ось гэтага
это будзе пахлейшы дыктатар. Яшчэ такі, этот хоць крыху такі стрыманы диктатор. А этот же ввогуле, как это сказать, холерик, лірычны тып. Так што я лічу, это ввогуле не вельмі добра, калі такія выказванні. Мікалай Статкевіч, безумоўна, ахвяраваў сабой. Час пакажа, што будзе далей. Мне вельмі шкада і спачуваю жонцы Марыне. Я як жонка такого ж испытала ось такі пачуцці і вот это выгнанне. Ну, дарэчы, я і зараз я не адчуваю сябе шчаслівай. І не трэба тут, я могу так уявить себе, что у меня за спиной могут сказать, чем яна еще незадоволенная. Мужа вызвали, они теперь разом и живут тут. Да, так, по великому рахунку, теоретично это так. Але по сутности я не адчуваю себе счастливой. Вернее, так сказать, больше правильно, я не адчуваю себе до конца счастливой. До конца счастливой. Перш за все, простое, что я не живу на радзіме. Там, громадянкой якой я з'яўляюся, и там, где мой дом. И гэтым все сказано. Вось і все. Ну, а калі браць вось так, калі я там была яшчэ, і муж был за кратамі, то я таксама его не здрадзіла ему, не з'ехала. А мне, дарэчы, казалі: ой, Марьяна, ходите на массажи, ходите в спа-салоны. Ну что вы так переживаете? Займитесь собой, вы же стареете. А муж же ваш, вот коли выйдет, он не захочет вас побачить не пригожий, а захочет, чтобы вы выходите, запишитесь в салоны, на массажи, вот эти вот все. Там, потом были пропановы: Марьяна, вы же так вы там стомливаетесь, приезжайте, мы вас примем за межой, организуем вам отпочинок, значит, заплатим вам туды-сюды, проживание, хоть отпочнете, вы ж там так вот все. У меня просто вызывало издивление такие пропановы. Я думаю, что яны кажут? И Олежка писал у листа: сходи с сяброўками, расслабься, ведай, что мы любим пойти в кафешку или собраться и посидеть немножко там, так сказать, накрыть поляну, полялякать. Так это калі ўсё добра. А тут муж за кратами, а я буду ходить по сяброўках, з імі там праздновать, святкаваць, сидеть ля-ля-ля-ля-ля. Я поеду в отпочинок, я пойду в спа-салоны, на массажи, буду такой с собой таким заниматься. Ну, як это можно? Я не разумела таких пропановаў. У меня нават у думках такое не возникало. Сапраўды. И тому я не выключаю, что може камусьці з моих суседзяў нават было заданне сачыць за мной, які вобраз жыцця я жыву. Потому что режим збірае кампрамат на ўсіх там. Я это не выключала. Ну, кто я такая, конечно. Але я этого не выключала. А раптам яны сачать. А вот давайте на жонку грузилой, чтобы его потом давить за кратами нават. А да яе мужики там ходят, и она там гуляет здесь, да. Ось, это же ему болюче было. Я не выключила, у них все сродки добрые. Ось. И тому, только не из-за этого, але я не выключала, что и соседи были, здесь мужу так это сочили. Но я не потому. Але я не выключала этого, потому что не один раз, когда я приходила, соседи вот так вот выглядывали и глядели. Ну, это пусть на их сумлении будет. Я робила тое і заўсёды раблю тое і кажу тое, што лічу патрэбным.
І я рабіла тое, што лічыла патрэбным і неабходным. Я змагалася за свайго мужа. У мяне былі толькі адні думкі, як сабраць чарговую перадачу, як это все накупіць, куды паехаць, да каго запісацца на прыём, туды-сюды і гэтак далей. В общем, толькі вот это все, як раздрукаваць штосьці, як прачытаць ягоныя лісты, як яму адветіць, зрок дрэнны, это было, ну, в общем, у меня не было хвілін. І яшчэ я записывала песню. Да, так, потому что это меня выратоўвала. Вообще. Вот это, і я заўсёды была одна, я нават не турбавала дзяцей, сыноў, яны жылі сваімі жыццямі там у Менску по мінімальнаму мінімуму. Я ўсё рабіла сама. І акрамя гэтага, ось я не здрадзіла мужу, некаторыя жонкі. Муж за краты, яна шурух і з'ехала. Грошыкі ўзяла ад рэжыма і з'ехала ў іншую краіну і сябе тут вандруе. Ага, ось так, малайчына. І пасля гэтага я буду лічыць какой-то лідаркай. Вы просто не смешите мои Іскандеры. Ну вось, дальше што? Далей, калі яны толькі пасля 20-го году мы ўжо пачалі любіць краіну, да, будзем так казаць. Мы ходили, колькі змагаліся. І тот же Миколай Статкевич, и все усветы, и Змитер Дашкевич, и Максим Винярский, ой, и Павел Северинец. Боже мой, я уже не кажу, Мария Колесникова, Баварика, они ж толькі з 20-го года. А гэтыя люди все. Они, усе гады. Ведь нормальные, умные люди, а мы з мужем так само, умные, я лічу, і хаця былі нам нашмат маладзейшыя, 30 было гадоў з ім. Мы ў 94-м годзе пабачылі, хто прыйшоў да ўлады. Адразу, у 94-м годзе. І ў 96-м просто яшчэ тыя, хто крыху сумняваліся, просто пераканаліся. І з таго часу мы ўсё цудоўна ўжо бачылі, ведалі і змагались за гэтую краіну, за Беларусь, любілі яе. І калі яны для себя адкрыцці толькі робяць, так нафіга мне такі лідары? Нафігашечки. Мне трэба. І ніколі, я цяпер уже адкрыта кажу. Я не паважаю гэтых людзей. Это раптоўныя людзі, якія выскачылі, і яны мутныя людзі. Яны атачаны агентамі рэжыму. Я не выключаю, што яны ўступілі ў зговор з рэжымам і выконваюць заданні. Паглядзіце, они профукалі і калі усю барацьбу і ўсе намаганні сумленных беларусаў. І зараз мы маем тое, што маем. Таму такое маё і рэфлексія, і меркаванне. Значыць, калі вяртацца зноў да рэфлексіі, я так сумбурна, значыць, глядзіце, чакала, што пабачу Статкевіча, Вінярскага і Змітра Дашкевіча, і абдыму іх і павітаю перад сустрэчай палітзневоленых. Была расчараваная, што не пабачыла, і была в огуле стревожена і засмучана вот этой ситуацией с Миколаем Статкевичем. Але была рада, что повидала и обняла все-таки Змитра Дашкевича, хотя уже чула меркование, что Змитер уже давно как бы отошел от борьбы, как бы переглядел свои какие-то, 4 детей, разлученная семья, зараз что они будут, он не может вернуться в Беларусь. А там жонка с 4 детьми, что это за ситуация? И, конечно, он може подумать, а навошта мне было так? Калі вот так белорусы все какали, и что теперь робить? И я не побачила счастья и радости у его твары, у его вража. Бачила близко.
так фармальна, конечно, адказваў на вітанне, і мне так защеміла сэрца. Я яго разумею пачуцці гэтых людзей. І потым, калі яшчэ з папярэдняй партіі вот эту Наталью Дуліну слухала. Ведаеце, я хочу сказаць, мало таго, што это людзі ўжо іншыя і могуць быць з памененымі поглядамі, расчараваныя ў нас, у іншых беларусах. Яны ніколі гэтага не скажуць, але ў душы. Я бачу, яшчэ да гэтага, яшчэ вот эта Паліна, якую вызвалілі, я бачу у іх патухшыя взгляды, у Іркі, патухшыя вочы. А это значыць, у душы патухла. І гэта самае вялікае злачынства рэжыму, але з яго пункту гледжання рэжыма ён можа быць задаволены. Ён, я маю на ўвазе рэжым і дыктатар. Ён зараз у шакаладзе, ён зараз на белым коне, і ён можа быць задаволены. А што пра нас мы можам сказаць? Ці мы можам быць задаволены? Ці мы ў шакаладзе? Ці мы на белым коне, на якім там адзін марыў, кажуць, нам пазваняць, і мы уедзем у Беларусь. Мы з вами задаволеныя? Не, мы такого не можем сказать. Мы расчараваны, мы засмучаны, мы незадаволеныя, мы і маем паразу пасля усіх наших намаганняў і ўсёй нашай барацьбы. І, ведаеце, мы вельмі эгоістычныя беларусы. Калі выходзіць вот эта нелегітымная жанчына і кажа, вот, чтобы украінцы перамаглі і стварылі нам акно магчымасцяў. Мы будем чакаць, калі украінцы нам створаць окно или окно, как правильно сказать, магчымасцяў. Для того, что... А какое у нее окно магчымасцяў? Ёй так лепше дверь, как бы отчинить, да на белом коне уехать. Яны ж такі і маруць, што імкнуцца да гэтай улады. Ёй вельмі ўжо спадабалася, вельмі падабаецца. Вось і хадзіць, выступаць. Калі б яна была чэсная, калі б яна была вот сапраўды сумленная, яна вот ўжо дабыла б гэты 5 год, уже ну з пальца высосали, нібыта уже якобы там, уже там, нібыта бы там, уже какой-то можно было хоть формально высосать из пальца яе, ну такая типа легітимність, типа яна штосьці хтосьці. Але за гэты час трэба было стварыць такія механізмы, так поставить, так все. И сказать мне, вот яна, они же детей не бачат. Ты какая ты мать? Ну что ты, у тебя, ты кажешь там какие-то проблемы с детьми, либо с одним. Ну так что ты? Так это что? Это імкненне до улады. Не какая-то там, ой, что ты можешь зрабіць? Что ты? Ну ничего не можешь зрабіць. Ну так стварыце такі механізм, чтобы за гэты час так зрабіць, какого-то прадстаўніка, і все. Ну выбораў не можем праводзіць, там туды-сюды. А так получается, атрымоўваецца пажыццёва. Пакуль новых выбораў не будзе, а іх не будзе ніколі. Ніколі. Пока гэты фізічна будзе жыць, а потым колі. Так? І што мы зробім? І чом мы скажем? В общем, когда улада будзе перадана. Да? От Николи до Коли. Так? Будем жить от Николи до Коли. Так вот, до Коли. Ну и что? А тут мы так и будем это все лечить? Все яна да яна. Ну а хто ж яшчэ? Ну сапраўды, на нікога больш нема.
Нікога няма больш. Так мы такое чуем пры асноўным рэжыме. Калі это Головой Качалова приезжала в БДУ, еще мою бытность там до студентов подчас выборов, и казала: поверьте, студенты, кроме вот этого человека, никто не может быть президентом Беларуси. И они такие все, такие, ось, а до гэтага студенты пытались там задавать питания острые, мы там это, мы там сё, мы там... Но стоило этой Головой Качаловой встать и сказать: поверьте, дети, студенты, поверьте, никто больше не может быть. А там и выкладчики сидели, профессора и всякие эти доценты. И вот когда она встает и говорит: никто больше не может, поверьте, нету больше человека на планете Земля или в стране Беларуси, кто бы мог еще быть президентом Беларуси. И такой, видите, и вообще на попятную пошли, выдохнули так: ах, вон оно что, а мы-то думали, что хтось інший може, что это уже надокучил, уже вот тут уже в печенках сидит обрыт. А оказывается ж ніхто, кроме его. Так ясно, что ж тады? Тады, добре, тады будзе гэты ўжо. Акрамя ж яго ніхто ніколі не можа быць. Тады ўжо, всё, і тады зразумела, тады гэта на пажыццёва, а за мяжой у выгнанні гэта на пажыццёва. А хто же яшчэ ж? У мяне тады няма пытанняў. Да мне уже давно все и так зразумела. Ось я ніколі гэтага чалавека не лічыла. Я кажу, а тым больш, як потым пачалі развівацца падзеі, што рабілася, а потым, калі я пабачыла гэта відэа, як, і, дарэчы, это дарагого каштуе, што калі этот КГБіст кажа: мы вас не выганяем. Это ж было, это факт. Мы вас не примушаем. Вас не выгоняем, мы вам даже допомогу, мы вас не будем чапать. Это ваше решение, ці съезжать, ці оставаться. Что она выбрала? Я после этого, муж за кратами, и она выбрала. Что? Ось мы и имели то, что лепш бы она засталась в Украине. И як я бы змагалась своего мужа, вернула бы детей за мяжи и жила бы, змагалась за мужа і жила б себе тихенько. А ми б розвілись у іншому накірунку. Тоді б яе не оточили агентами режиму, тоді б виділився якийсь новий лідер. І так і мусить бути, і так і буде, коли нові мусять з'являтися лідери. А що тичиться гэтай парочки, яны мусять уйти в небытие. Окей, выполнила свою миссию, выконала, сдарилась с тобой, тебя вот так пеной вынесла на поверхность тебя, ты кто там была, ось, ты поплескалась тут на поверхности 5 годов, все, смывайся дальше. Мусить прийти новые струи, свежие и так далее. Так что, калі беларусы гэтак захочуць, а калі не хочуць, и все пронизано, все этими агентами, и все мы тут опять, что там на страхе, что тут на страхе. Господи, так что же вы за нация такая, что вас так легко завоевать, запугать, приструнить, примусить. И вот только один приклад. Самоахвяравання, і некалькі людей, які аддалі таксама сваё жыццё за кратамі. Та Мікалай Статкевіч хоць бы выжыў неяк, і астатніх, хто аддалі жыццё. Вось это, колькі на пальцах 2 рук можна палічыць з 10 мільёнаў. Украіна, конечно, прыклад іншы, а мы такая нацыя. Ось такая падзея, такое маё меркаванне наконт і вызвалення палітзняволеных, і іх пачуццяў,
і маіх пачуццяў, якія я іспытвала, калі нас сюды выдварілі. І зараз я плачу амаль кожны дзень, вельмі часта. Раней так увогуле кожны дзень. І бывае, і спрачаемся з мужам, і ругаемся, я спрачаюся, і как бы злюся, а на ком мне еще вымещать? Мою вот эту боль. Мне болеть, что я не в Украине. И мы ругаемся, мы спрачаемся, вот и миримся. И я часом кажу, что я б ніколі не з'ехала з країни. Але зараз я розумію, що але і зараз жити в такій країні. А з іншого боку, хочу вам сказати ще одну річ. Промочу у горлі. Кофейком. Остывшим уже. Хочу сказать вам еще одну річ. Зовсім недавно, у вересні, мела такую магчимость пакамунікаваць з чалавекам, які ён не жыве ў Беларусі, ён не жыве ў Літве. Не буду казаць, дзе, он жыве где-то у Европе, але ён недавно з'ездзіў у Беларусь па сваіх справах. А потым у меня была магчымасць з ім пакамунікаваць. І мне адразу было пытанне, здагадайцеся, якое. Як там у Беларусі? Як там ситуація? Як там люди? А ён там не просто з'ездзіў там на денёк, а там колькі-то пабыў, так, больш-менш. То бок ён меў магчымасць пабачыць как бы изнутри в срезе, не так, что туды і сюды вярнуўся. І што мне казаў? Тое, што я і предполагала. Ён кажа, што ўсё ёсць. Ну да, цены, кошты падраслі. А так усё ёсць у крамах. Люди выглядаюць нармальнымі, шчаслівымі. Сядзяць у кафешках, таксама, было яшчэ цёпла. Все эти столики на вуліцах, як вот и у Вильнюсе. Все ходят задоволены, молодежь, смеются, ходят, гуляют. Все спокойно, все нормально. Ніякі там менты не шастаюць по вуліцах так уже. Потому что, ну, може, не ведом, там все у камерах, видеокамерами пронизаны весь город. Я еще недавно читала, что усталевали еще каких-то 1000 камер, там все улицы, все там, наверное, эти громадские места, все метро, там, я уже не ведаю, что режим же такие моцный, такие смелые, такие не боится. Молодец, залез в камеру, усталевал паўсюль. Боится, как кто-то рыпнулся. А летом никто не хочет рыпаться. Успокойся, режим, диктатор уже. Спи спокойно. Там уже никто и не рыпается, никто. Мне кажется, я уже нет одного человека чула, что коли ты никуда не лезешь у политику, коли ничего, все цудовно. І так, білоруси за межі, білоруси вигнання, БЗшники і БВшники. Мы-то думаем, там яны пакутуюць, там ля-ля-ля, там все. Гэта тычыцца тых, хто за кратамі, і іх сваякоў, напэўна, ось. Ну, а колькі там? Вот 1300 мы кажем, ну и плюс там сваякі. Ну, возьмем там, наприклад, пусть это будет, хай это будет, ну, 5000, да, или кольки там людей, так, нет. Ну, хай нават 10 000 будет. Ну, ось так, хто сапраўды так узё, там, ну, штосьці адчувае, пакутае. А астатние, все нормально. Я упэўнена, что а у вёсках, у этих маленьких городках, увогуле люди просто живут себе. Я нават упэўнена, что яны ніколі не думают, что война в Украине, что там забивают, что там это.
Толькі самыя сумленныя таксама такіх ведаю. Конечно, сачаць, конечно, перажываюць за Украіну, конечно, ненавідзяць гэты рэжым. Але, конечно, нічога і рабіць не збіраюцца, так? Но они не могуць, але і не збіраюцца. Но 99% ввогуле жывуць сабе нормалёва. Я вам больше скажу, вот это вот нелегитимные женщины еще там за их, чтобы им визы давали, да подешевле, и чтобы они еще ездили. Так они ездят, они отрымовывают визы, они вандруют в Европу, на Заход, хочут в Россию, хочут в Европу. Это мы в Россию не можем, туда не можем. Это... Они и туда, и они в Крым ездили, они в Крым ездят, пошивают, они в Россию, они в Турцию, они в Египет, они в Западной Европе, они отпочивать, они закупки делают, они туристами вандруют по Европе, им дают визы, а потом вертаются в эту диктатуру, вот, и протягивают жизнь там нормалёво. Их не хвалю и турбуешь. Каких-то вызвали эту группу полізняволеных, что с ними будет далее, як же так же, их выдворили с краины. Они просто не то, что не думают про это, они про это не ведают, не хочут ведать и не будут ведать. И это им не треба. Ось тому люди выходят за кратов з іншими думками, з іншими настроями, з переоценкой коштовностей и с великим разочарованием. А мы тут все слухаем вот эту такую вот тетку, эту Светку, эту нелегитимную, а еще попрыгунчика скакуна, этого еще будем слухать. Смешно. Еще и про Миколая Статкевича он будет сметь так выказываться. И он незадоволен, и он злый. Так что все, я выказала свое меркование и абсолютно разумею, что шмат кому яно не подобаецца, але таксама мне как бы, ну, конечно, хотелось, как подобалось мое меркование, и калі б были однодумцы со мной, и калі б таксама вы так анализовали и критично ставились да подеи, які тут адбываюцца. Ну, хтось мусить это все вербализировать, озвучивать. Потому что, когда я слухаю вот этих, нават уже усов расчаровывая, ну, боятся стали. Ой, а які ці ось журналісти Євроради, які, ой-ой-ой, які вони необ'єктивні, а це не професійно. Як яны топять за гэтых ось нелегитимных, этого скакуна. Боже, ну это так да неприлично, непрофессийно. Журналисты, для чего вы докатились? Ну, коли ты журналистка в третий раз там гостю задає питання, а як ви думаєте, а ось тут такой сорожка, може стати лідером? А інші сидять і кажуть, ён політик, ён політик, ён був тоді політиком. А який він політик? Ну, який він політик? Сябри. Сподари суайчыннікі. Ну, які гэты чалавек політик? И он выскочил ниоткуда, неведомо откуда. Як блогер канала «Країна для життя» став здымаць відео в нужном месте, опинився в нужном месте, в нужный час. И то, на які гроші він здымав, и так лишні було $900 000 за канапой. Это еще тоже уже питание. Ось. И ну кто это, что это за человек был? А потом, ну яка, ви скажіть, на якому моменті він політиком був? Потім ён 29 травня 2020 года трапив за крати у статусі збора підписів за свою такую же раптовную, незрозумілую какую-то шведку-жонку. Жонку-шведку. Ось і все. Ён трапив як зборщик підписів. Скажіть, де він був політик?
Ну вы вообще вот разумеете, и сидят такие серьезные, такие типа аналитики, такие политики, такие, так, ён, безумовно, ён політик. Я не понимаю, так, а як ви розумієте, коли чоловік політик? Як? А інша справа, що він хотів би і спробував їм стати, але у нього нічого не отрималося, і навіть після Кратова. Якусь партію хотів зробити, чи що там, щось він там гроші збирав. Все, ну люди ж не дураки. Слава лёсу, что БВшники, белорусы у выгнании, альбо БЗшники, белорусы замежжа, ну, лічу так, что большасць их вумныя. Побачили, поглядели на сопляжуйство и слезы, поглядели на психоты, поглядели на холеричность, поглядели на вот это, послухали язычок и зрабілі выснову. И все правильно зразумели. Ось. Ну, ось так. Ось такі політик. Так не приведи лёс, калі б, ось если уявіць теоретично, стал бы, ну, будем так казать, кіраўніком краіны, вау, это было б вельмі дрэнна. Так што робім высновы, слухаем розныя меркаванні. Я слухаю, я гэта раблю, мне это падабаецца. І фармірую сваё меркаванне на гэтай выснове. Яшчэ можна было б сказаць і там, пра вайну, і пра этого непрадказального так званого прэзідэнта заакеанскага. Але гэта ўжо доўга. Але я слухаю умных людей. И я слухаю не то, что нават не только они умные, и они прогрессивно думающие люди. Не конформисты, не подстраиваются. Вот не могу слухать никого на Еврорадио. И на інших, потому что усе запрошені, яны заўсёды подстраиваются, вот бачно, як яны, как бы все такое вокруг да около, как бы так все осторожненько, как бы лишь бы было тихенько, и лишь бы яны, ну, про них бы не подумали дрэнна, и что яны ай-ай-ай выпали бы из информационной просторы, коли протягивали их запрашать, и яны тады вот что-то так все кажут, и как бы не дай же, боже, как бы вот эту нелегитимных, мутных людишек, как бы их не супротив ничего не прогучало. А это одразу отчувається, одразу это не щирість, не дальнобачність. Ну і вот, не можу нікого слухати, не цікаво. Не цікаво, ні один, нічого не цікаво. Ось, а я слухаю прогресивно думаючих, об'єктивних і умних людей. Чого і вам зичу. А яшчэ раз паўтарусь у канцы. Звяртаюся да тых, можа, нават і сваякоў, і всякіх былых там всякіх калег, сябровак, хто дагэтуль, можа, глядзіць і слухае. Ніколі не спыняйцеся цікавіцца палітыкай і ўсімі такімі падзеямі, якія адбываюцца ў свеце. Як толькі вы застрянеце на сваіх грядках, у сваіх домах, кватэрах і толькі на сваіх сямейных справах, где там дети, внуки, вот так вот все тут, внуки, дети, внуки. Ну, оставьте своих детей и внуков. А яны живут, хай они живут своим життем. Развиваются, не развиваются. Это уже внуки залежат своих батьков. Батьки хай занимаются внуками. Не лезьте, живите своим життем и наполняйте его хоббиями, увлечениями всякими, да, интересами. И один из галоўных інтарэсаў, я вам вельмі раю, это цікавіцца палітыкай, бо яна не дае старэць. А так вы стареете там в этих своих грядках, в этих своих
внуках. Вы себя бабками ощущаете, так? Ты бабушка уже, ты внуки. А ты девочка еще, девчинка, ну, женщина. Живи, у тебя свое життя, свои интересы, свои хобби. И политикой. Кто там что сказал, кто там что каже, что там то. Ив, давай думай свое меркование. Кто прав, кто не прав, кто правильно, кто неправильно. А чому? Задавай вопрос, а чому? Чому він так сказав, чому він так зробив, чому він так не сказав, чому він так не зробив. И что будет далее? Что бы это значило? Вообще это примушая мозг. И ты молодеешь. Ось, може, на внешность ты как бы стареешь, все это идет своим чередом, это натурально. А у души ты молодеешь. Тому протягуємо сачити за політикою. Дякую ще раз за увагу. І сачим далі за подіями. До нових зустріч. З вами була Спадарня Маріянна. Пакуль!